tā waka, ngā mana ngā tapu, haere mai, haere mai, haere mai rā hei. Ka tahi pai kino te tū, tapa tapa te mamai au ei. Turu turu te ao, turu turu te pō. Ma turu turu ana ngā roe mata kei aku ka mo koutou. Kua riro ki tu o pae nuku o pairau. Tangi ara te rai o hau mātou, e hongi hongi te mapapatua nuku ei. Kai aku rau ti tapu kua nunumi ki te pō, haere, haere, whakangaro atu rā. Kai aku rahi, kai aku nui, kai aku whakatamarahi te rangi ei. Tau mai rā, whakarau i ka mai rā, ki roto i ngā whare tapere, i ngā whare maire o te wānanga o Aotearoa. Tau mai rā, tau mai rā. Mai e a te tupua, mai e a te tawhito, mai e a te kāhui o ngā riki, mai e a tāwhiwhiki ngā tua. O i ka taki nā te Māori, ko te Māori, ahua noa ki runga ki e nei Taura, ki runga ki e nei Tauira. Kia tau te Māori ki runga ki e nei Pūkenga, ki runga ki e nei Wānanga, ki runga ki tēnei te wānanga o Aotearoa e takotoa ke nei. Ki runga ki e nei whānau, ki runga ki e nei Tauira, ko te Māori nuku, ko te Māori rangi tēnei kātau, ka ita, ka pūmau. Ka puta te kaupapa o te rā, te putanga o e nei ihu, o e nei Tauira ki ngā taumata. Taumata o te ora, taumata o te angitu, ka eke. Whāno, whāno, haramai te toki, haumi e, hui e, taiki e. Tihei Māori ora ki te whai ao ki te ao mārama. Tupu te toi, whanake te toi, he toi ora te toi, he toi i ahu mai Hawaiki. Tō purutanga, tō tauwhanga, tō tau muri ki te manātua, he araputanga ki te whai ao, he araputanga ki te ao mārama. E tangi ake ana ki o tātou mate kuariro. Haere rā koutou ngā mate tua tini tini, ngā mate o te wā. Haere i te ara whānui, te ara i tai e koutou ki te rerenga wairua. Haere i te ara o mātoro nuku, i tai e koutou ki te puka wainui, te whakāto o rehua, te taumata huihuinga o rehua, te huihuinga o matariki. Haere rā koutou, haere rā koutou, haere rā koutou. Nau mai, taku manu piki mai rā, taku manu ki te taho o te wainui, ki te taho o te wairoa, e ngā tini kārangaranga, ngā hapū, e ngā iwi, koutou, ngauri, o rātou mā, ngā ihoiho, ngā maunga, ngā kare, ngā wai. Kua tāme nei koutou i runga i te reo karanga, o te wānanga o Aotearoa e pāho atu nei, nau mai, haere mai, nau mai, haere mai, nau mai, haere mai. Nau mai, haere mai ki tēnei rā nui. Te rā e whakawhiwhi ai, koutou ngā tauira. Ki a koutou tohu, i mahi nui e koutou, i ngā tau, i tēnei tau nei, kia putai o koutou ihu anei te rā. Ko te rā tēnei e whakanui te ai koutou, e tō koutou whare wānanga, te wānanga o Aotearoa e tū nei, e o koutou whānau, e tautoko nei i a koutou, tēnei kāmihi. O tira kia koutou ki ngā whānau tautoko, ki ngā matua, ki ngā whāia, ki ngā tūpuna, ki ngā irāmutu, ki ngā tamariki, ki ngā mokopuna, kua tā mai ki te tautoko i ēnei o tātou kā eke ki te taumata i te rānei. Ka mihi ki a koutou, nā koutou rātou i āwhina, nā koutou rātou i tautoko,
I te wā rātou e takahia nei tēnei ara. Mei kore ake koutou, i e kei rātou ki tēnei taumata i te rānei, kā mihi, kā mihi, kā mihi. Nō reira, kia rawe te rā e koutou ma, o te rā, hei te putanga o te ihu i te rānei, ko te kōrero tēnei ki a koutou, ko te kupu tēnei ki a koutou, takahia atu te ara. Mahia ngā mahi, kia ngi tū ai koe i tēnei ao. Mahia ngā mahi, hei paenga mōu, hei paenga mō tō whānau, hei paenga mō tātou mō te iwi kā eke. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Utia te rito, te hara keiki. Kei whia te komako, ki mai ki a haue. He aha te mea nui o tēnei au. Mā kue ki atu, he tangata, he tangata, he tangata. E toru ngā mea nui o tēnei au. O mai tia e te matua i te rangi. Te whakapono, tumanako, me te arohai. Piki mai, kake mai, whakatau mai, e rau rangatira mā, nau mai, hara mai, ki tēnei o ngā whakanuinga. My name is Hone Haunui Rāpana, and I'll be your host this afternoon for Te Wānanga o Aotearoa Graduations for Tāmaki Makaurau 2020-2021. Te Wānanga o Aotearoa firmly believes in celebrating Tauira's success and achievement. However, during these times, we move to online graduation ceremonies for the health and well-being of our kaimahi, Tauira, and whānau. Today is the 10th of 14 graduations that will be held online. And in this session, we celebrate the success of Tauira that are graduating with their tohu for the New Zealand Certificate in English Language Level 5 Academic. Before we commence with presentations, we'll cross over to Morehu McDonald, Aukaha Ako, to address our graduating Tauira, whānau, and viewers. Toia tainu I tā poti ki te moana māua e tō māku e tō mate whakatau e tō. E taro e nuku, he taro e rangi puhi e tahi e. Nau mai e tāne kakau tāua I tāua piko piko e whitiki a mā taki ne e te tini e te mano e. Nā kuko e tiki atu ki te wāne a tāne, miro e tāne, kōkō tāne. Tūru haere ana te wai e te hiko o marawa nuku e pato mai ana te kōmiri hau nā ronga wai hihi o wai haha te urunga tēnā tainui. Ura tērā, wewero tērā. Nā tāngata whakaririka, mamau ki te taura ki a tū matatoro atu taku tū matatoro ihu o waka e. Tūruki paneke. Harame te toki, haumi e hui e taeki e. Ko te pū, ko te kauru, kei te hehe, kei te kōrongo mātāne. Tūramarama nuku, tūramarama rangi te rangi e tūnei te pape tokoto nei. Ko nā tauiro nā wānanga whakamau ki te ingoa tapu o io e te wānanga, whano, haramai te toki, haumi e hui e taeki e. E ngā iwi, e ngā reo, e ngā mana, nā māta waka, nā whanaunga o te moana nui a kiwa, nā whānau katoa, e noho mai nei, I roto te whare wānanga o Aotearoa, kei te ihutaki wā, nā tauira, nā akonga, haramai. Haramai ki tēnei rā whakahirehira mo te pua waitanga o koutou. Haramai,
I rara te taumata kōrero ko te wehi ki te atua te tīmatatanga o te whakaaro nui. Me wako hōnore tia tō tātou nei kingi tu hei te apō te tau te wherawhera te tua whitu. E noho ana I e ronga te ahuarewa tapu ona mātu ona tupuna me ona whare ari ki katoa ride hau pai māride. E mihi ana ki te hau kainga I roto tēnei rohe o tātou te hau māngare. Ara ko te aki tai tēnā, ko te wai ohua, ko te kawarau maki, ko te Ngāti Whātua o rākau tēnā. Ara mai, ki aki tēnei rohe o mātou. Ia mātou nei tiakitanga, I te pupuritanga o te whenua tapu nei, kia whakatū mai tō tātou nei whare mātauranga kei te rohe nei o te haumāngare. O reira, ka mihi atu ki ngā wāhi tapu ro te tēnei rohe, ara ko nā rai, ko nā tapu wai me te rai o mātāoho, tainu atu ki te pūkake tapu o pautū keka, ka mihi atu ki ngā maunga whakahi ro te tēnei rohe, ko te arapu ehu tērā, whakawhiti atu ki maunga whau, tainu atu ki maunga kia, huri te titiro ki te moana rere te tonu ana, ara ko te mānuku tēnā o hoturo. O reira, haramai. Nō reira, kare ware ka tika ki a rātou, te hunga wairo ka meni atu ki te pō. Rātou anō ki a rātou, ka piti hono tātai hono te hunga mate ki te hunga mate. Tātou te hunga ora huri no tēnā koutou, tēnā hui mai tātou katoa. Ngā mihi mana hau mōrehu. Thank you for your inspiring kōrero. I hope our tauira implement your guiding words within their endeavours to further enrich their lives, practice or educational journey. Ngā mihi. I'd now like to cross over to Vanessa Eparaima, Member of Council Te Mana Whakahaere, to read the oath for our graduating tauira of the New Zealand Certificate in English Language Level 5 Academic. Tāpaki kawana ngā tai o aroha, rere nei te au o whakamanawa I te moana nui o te ngākau, ki tēnā tai whanga, ki tēnā kuanga wai, ki a koutou I ngā maunga whakahi, I ngā awa whakatere tanewa, tēnā rā koutou katoa.
Firstly, I'd like to acknowledge and welcome you all here today to your graduation ceremony and offer my sincere congratulations to you and your whānau upon your graduation with Te Wānanga o Aotearoa. As the chair of Te Mana Whakahaere, I take great pride in each and every one of you and the very real changes that many of you have made in your lives. You are the embodiment of our vision of whānau transformation through education. This last year I know has been challenging for all of us, but none more so than you, our Tāmaki whānau. Not only have you worked, studied and adapted to new ways of doing things, but you continue to be at the forefront of our battle against COVID-19. Ka nui te mihi ki a koutou. COVID-19 will continue to be an issue for us all in the coming months, and we are regularly reviewing what we do and how we do it to ensure that you, our Tauira, continue to receive, no matter the medium, an education rich in the foundations of mātauranga Māori. Today, however, is about you. It's about celebrating with you and acknowledging the faith that you have in yourself and in your ability to design your own future. We here at Te Wānanga o Aotearoa just feel very honoured and privileged to be a part of your journey. So thank you for choosing us. So again, my warmest congratulations to you all. Have a wonderful, wonderful day. You so deserve it. It now gives me great pleasure to read the following oath. I te mana kei runga I au mai, I te kainihira, ara mai I te mana whakahaere o te wānanga o Aotearoa, me te whakatau a te kainihira, ka tū tēnei ko Vanessa Eparaima, te himana o te mana whakahaere, ka whakawhiwhi atu I ngā tohu ki ngā tauira kua eke I a rātou ngā paearu o tēnei wānanga. By the authority vested in me by the Council, Te Mana Whakahaere of Te Wānanga o Aotearoa, and by resolution of Council, I, Vanessa Eparaima, Chair of Te Mana Whakahaere, award the diplomas and certificates stated to those who have satisfied the requirements of this wānanga. Congratulations again. I'm so pleased for you all, and thank you so much for all your hard work and your faith in us. Please, everyone, honour our graduates with your applause. Kia ora. Ngā mihi, Vanessa. Without further ado, we will cross over to Alice Zhang to call on graduating Tauira of the New Zealand Certificate in English Language, Level 5 Academic, to be awarded with their tohu. Bu Wan Gim. Hai Jun John. Hai Ying Lee. Hong San. Jia Chi Ai. Ji Sung Chen. Zhong Hua Kim. Ka Mao Elaine Wang. Kaldeep Kaur. Ming Fong. Nobuko Takayama. Chen Ling Zhang. Qiu Ming Liang.
Su Feng Wang, Xiao Yan Wang, Xiao Yu Tang, Xin Li, Xin Chen, Xue Mei Zhang, Yi Bi, Yi Yi, Yun Ha Zhou, Zhi Hua Li. Please honor our graduates with your applause. That concludes our presentation for the New Zealand Certificate in English Language Level 5 Academic. Please give another round of applause for our graduates to further congratulate them on their achievement and wish them the best in their endeavours. Thank you for joining us today. Mā te wā. Tukua te kupu kia hoki, tukua te ki tapu ki te rua whetū o te whare. Ko te pō ki te tuarongo, ko te marino ki te ihonui. Ko te tini atu pai, te tini rua ki te paumua whitiki nāne te rā e ko te aho o te marama. Hoa tuki mua ko te paki o rehua, hoa tuki mua ko te paki o matariki. Hoa tuki mua ko te paki o te rā e whiti nei kui, whiti ora e. Tuturu, whakamaua kia tīna, tīna hui e, tae ki e.